Karbi Anglong pipi pinibirta arjuponikha Lakhain Gorotrok Dwarbaguri constituency ke parlo Dolamara Along town chairman Mongol Singh Terang amithang asai cheklem pami me pusi APHLC me phu Mondor Singh intipen lamthei si pherang kya thengno ningjepon Sonsi Dolamara ahithi along kulat ko andoma kelang chari pami me lapen hithi along kejor atom aphanta aron atengpen ador pusitami langdun desi ador pachingbar be pin pensi Kipajor lapen Karbi Anglong pen ang tanmati bukaghat borjuri alom kenang ea hormudak Dolamara along wanpo Kipajor kithuki ui anta langdunde lapen Dolamara ahithi along kaiketa longle aduk jangplung anta theklongle sitamela hayanta VDC chairman Sarkoi rong pharlapen town chairman Mondor Singh Terang atum Sorkar aphan thangta chingki chethandun hai heisi radatum aphan aduk kanghoi tobar ki ik anta hangdun thek thelasi Dolamara ahithi ke pusi aduk jangplung loputa pherangke athengno ningjepon Suri nuwer ta lang ni kan ke boje la dukan long sita me la share list pudoji ka ye kwanana dorma non la so share list ta town committee pen bi along tin na dukan long sita me tum lang dam ke thedam long le la pen bande lo sita me hala expiry date je a de ninkan ke part tang abo suta dak dolamara long jorelo sita me dolamara town committee tum la ke chilang dunde Lasi tahun ke paman je pote alang ni tum bang matha nai bang ke lalo alang tum development claim pinang lang rong aju ke dam ke wang la dak anote Halloween pen bipari tum bang podak nang ke nam nang keret je pan sitami banang ke yori tum bang pon lasi tahun manun ji non bang ke terapung bor pung ba di plus so dadora along abirik hanso pen akowi pen lo ke tahun manun pen la kidukila garada tum la cek choyor lo la tek chen non chot pen ke dolamara town mani la sik town ke paman ji pote alang li tum bank ke government pen ta facility wan thek nai non bank ke facility ke wan theji gali non dolamara bojar lo lang ki jun ji phan ta pakro pi wo thek thek hala non ke do bom ke la ha congress ho pen ke wan la ti chitherak me la da ka bank ke la si ilitum ikilang dam nai bank ke la lo dolamara bojar lo non ilitum town po chi pulo chitame ada prang sakijun ji pusami la nili tumarong pen la kamson phang chok wada prang khuli dampo lan velo la le ka we pote ada prang thol pen sajun kruk na dim tawe la si kamson phang som na churu nang yelang li chipadu ajo kangting sering pen dampo la taon po anhang ka modang ke kamson phang choi ni velo la an pen lang dam lo te nang li to ada prang dam pote lang ke sujun kruk nang tanung reng utawe la si ilitum chitherak nai la ke town committee po ilitum la ke town committee long chot kali lo non in tumang dolamara long ke amang putin ali dar tami kaching thur ji pan mang ke claim ni bang ke matha mang awi bon putin di matha da athe people ma polote la da education long pu non town committee long pu chali lo ke ching thuram an na bang ke thek dam long le ilitum bang ke la si non bang ke ni li pudang ni bang ke la non town ke paman ji pute non matrap jin pen rong atok anu ajo long tuwar bunai pindam nangji ijuna lang bunai pindam nangji la pen me lang le dam lam nai anote rong so to tame la dak aning ya rong doji ba aning kang samdi non ateng pute ave la idu kila tum along rek dun chot kalek dun lek te mane che ke yor mane ko wi che yor dolong tek sen non chot bang ke la nang ke dolomana town ke la pon si plan ko la pen la sonda thak idu kila tum ban churung cherek cho je town committee bote pridak me mu nilitum epitasi hoy Dolamara Cultural Complex along Dwarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Executive Meeting amai kangnipon Lakhain Gorotrok Dwarbaguri constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along Dwarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Executive Meeting amai kangnipon Bangso amaya long Dwarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party amaipu Joy Singh Phangcho pensi mai chari ponlo Chunbang Samson Tokbi pensi kechengsi Kisan Morcha Bharatiya Janata Party alam the than ponlo lapen Kisan Morcha Bharatiya Janata Party kong chunbang Samson Tokbi pensi aluhi pachini pon Lapen Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terangta chetong dun pen Dwarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party kepang tangponji aphan RD doklong pen kedoan arat pen chingki chethan pon Lapen Dwarbaguri Mondol Committee meipu chunbang pen chenglok ong dong Dwarbaguri BJP along manpeng kedo abang phu abang phiatum chetong dun
Lapen kedam tang MSC election ahu Dwarbagori constituency along. Inko rake thom polling station sita BJP atumsi high etlu. La sinon kevangji MP election ahu sita inko rake thom polling station sita mesen pen pahai ponang puputa. Ar sigjik RD doklong pen chingki chethan pon. Lapen Dwarbagori malom towar sitami prabjin pen sai kepadeng ponji aphan CEM MP MLA EM atum pen chingki chethan pon pupusi Kisan Morcha mai phu Joy Singh phangcho lapen Kisan Morcha chunbang Samson tok bia tum pen Dwarbagori arat aphan mati dolamara arat aphan lamchak chipi ponlo Lapen ke ki somji achili do ansita Dwarbagori constituency arat aphan an thek an rap ponjita mei phu Joy Singh phangcho lapen chunbang Samson tok bia atum pen lamchak chipi pon Tangte pherangke atuma thengnu nangke pachini don alam thele angton pen arjuponik sina. Kajironga pen risaningti Karbi Anglong News. Kisan Morcha kan lagang so Dwarbagori arak jili punai kato kami punai tung ko penang ame tuan dapat citang pun kita tang apor. Kedam tang apor hut nilitum sok chili stame ron polong lo peneng angbong ke sok chili ron polong lo lapen phiru yathe ta ron polong lo lapen ke ge pulo jang melen a chili ta ron polong lo lapen mugu a chili ron polong lo la lai hui hello nilitum rong asor phan ke pale. Nanti lagang so lagang so social media bilang arak phanan thani mai nanti lanon kirang ji nanti kupia planning do lagang so Dwarbagori arak phanan do lagang so nanti ma committee hoi pen PPC akinang pon rat phan kinang pon. Nilitum Kisan Morcha hin pen kemang pon mate ning kehang kiklem pon kangtung ke lahai hello je rong asu jitu ki choklem ke damye phan hatiar pati kopilo ku nopak lahai hus tame akit joy mate dor ke kompen ke chonam long ye phan niltum dag Dwarbagori long mate tak dolamara long tame laso kisan mela puason nang bie sonte lahai hus tame rong asor isi aning karong ang thek doji athema lahai abostu nang wan pilo tangte rong aso kidukela atum sami ador kijum pen chonam choret dun longpo lahai hus tame niltum ki wan piji phanil tum ining kamatha pondolo lapen ke penene achili stame anso se nang pale nangji pusinil tum mahin pen stame kematha pondolo lapen nangle lupulang te nil tum stame la kadogabe cherap chito pensi rong asolong palepo. KSA Annual General Conference ingdeng phokep ke chok sertalin ketalonji adim aphan pendel anujok ke sompon. Jangmi poni phai khripli arni adap apor malompen dilai khorsing terang jutang dilai mini stadium along Karbi Anglong Autonomous Council EM mate KSA ingdeng phokep ke chok rat amai pi along reception committee amephu sorjor rong phar arideng pen pendel kikim kerangji aphan nujok ke somasai dengponlo. Labang swa longka chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council ex speaker Longki Timung KLA Bidisar Liladhor Teron ex KSA Bidisar Kesab Timung KSA Tiri Pime Phulapen Kongchon Bang reception committee member lapen penang anket hikidingatum chetong dun Bukajan pen Sarkurube Karbi Anglong News. Charlia song sertaling talon ye phan pini dak ko pulum mate ho pendel ki mi phan sonu yok ki pon pancing pon dang lo nasi bangso anu yok e long sitong tum president general secretary pen dang lo yem barim lo chairman barim igong timung man ka do dulu dak dehan lalu la si pena jiding pen lo ka sik mek la bangso sertalin KSA mate kabilo Charlia song so ningkana se kami people do ifanda ka sik ho itum alhi sarpo sam chief minister Dr. Himando Biswa Sarma phansi ke hangi pulo alang le si wang po punang chak dun lo tame ani phai apor bang na pidun de la so joine masi kelam tang ni kep ke phobak dolo dak sai ke cheng ho si nona bang galang bihu phi pusna pudun pasi bihu ge pini ke cheng lo si pena de lom te ki jut po pasi la bang so phita ponang pipo bon puisi ning he pensi pini bang galang so pendel dak mai pi ki do ye phan bang so ki bang chen yo ke som no si do mesen mer phan pensi hopor karbia arona tang pen hopor bonganam puset pensi tum klem no si anso se jakong horang arbe herele bang smit her klugi puining the
เป็นสิบางโซนิยกเป็นสมผลนั่นสิบางโซไม่ปีด้วยเซ็กรำแบ่งเอาไว้รำพันเอาไว้พันเป็นเจ๋งล็อกกันตัวกับไปakhir jumit tu cang pun lo lalu lasu teng si anak mani penta ya kong orang yang pidun popo sining thelo lalu lasi ke klaim ke dam pon ke cisik ke dang pon ke ceng ke tir ke cen pon po si pini penge ke ceng lo lancol lo kini Land Development Scheme pen kramsa hidi pathua klam along long le ke thok patang ti det ajok rong yut atum pen ning ke oi chepaklang pon Manja Block Development ke parlopon kramsa hidi arong along kedam tang suri hini ra kreser kep aningkan ahut Land Development Scheme pen lak hini atangka ke pathua klam ke pache klam ji aphan panong si government pen tangka pi pajer ponlo ke pathua klam level mate ke pache klam a contract abang ke LYT mate lumbajong youth team amephu Edwin timung pen si patang pon popusi contract ami choen lo bon sitami ningkan nisile damjuita lapu thak thak ningkan hinile damjuita lapu thak thak Pining anabangki suri hini ra ingkora ke thom anthulo lasi ronga sor lapen yut atumta kachong hong selet thusi hamphanga song lapen pherangkia thengnota nangcheklang nangkoklo Lason arjulong si anti corruption youth of Karbi Anglong mephu arunterang lapen United Karbi Youth Council mephu Sonjoy timung atumtami adimaklong anpali damsi langchari damlo Mana la bang song patang lamang ke mana alang ni tum pasako nangkrem lah he 2019 ningkan ni nangkrem lah he Stamela pen ke mana nangkrem tu po punil tum hana lam chang ci pitikang lo Stamela lang lam chang nang pitikang ke mana 1 week pen apesi nili tum nangkrem thuji pias nang putulo Masih nili tum ta to kalbiyan pos tami ching honai pelam lah he Masih lang nam tami kambiji chet thai pasi nangkrem kle dadbon piala nili tum angke kamatha Masing ke lapu dambom namo ni tum tami biota pini ta en bom lah he ang klempo mane dampi dampur chitong lok tam ni tum arjudun lo komentula la so skim poke nang cepat tang poke ya lah he setami alang bang nang thagun po bang ponon hotai sini pen phit gari long ni lang jesi bilong ni lang pisi lang ni nang tham he masini tum ta kalang lo gari lang pot piasini tum tami alang ni phana me kang hong he Masing ke del bosol pada da pista mi la so kam na patang ti engke 2022 lom da klem jibo ta klem kle non 2023 anta la puan si do khangyang lo yo mane ne to mange ke da rong osomar pini kibi ti tum da mi kapathu mane khela dula tami thang ta hinu daglo nasini le tum tami la yo da a yut a hin tel tamni le tum tami mane sapu ni ko do chat lam na he asila bang so phel bang ki mane nili tumla da kram sadi yut ahin ben ki abang so phel bang ki na pa misening pes nili tum hin ben mang na chuning ri iglo labang so patu klam nang semari po mati nang pache klam pipo pu kamat bang lawan ning ye ke kamat la nang pi po pu la bang so mane la so phel na pa misen po palam kaning ye bang ke alang li Elvin timung si nang chi chak la he asi la si pini ta ke am skim ta ke am no asila si na patang po bisa lang di lam chang chi pila mani li tum tami kalbi an kala son chu kai ki bo masini tum ta chokla ton ta skim long lo pot mani ni tum tami ni ngarong no lam he ni tum ta ya kong ve la sinang tum nang rap lo melu pana alang ni tum tami ni tum ning chi theu lo tami non mang ni li tum da kram se dia rat tum han mani na tong thui mate nang lang plot da system mandal he yo asini li tum ang ke mane adak la yut ahin ben ke la bang so phel bang ni tum along mang patang vek ning sin ni hin ni tum ahin de mai